feferoni za zimu, sastojci za preliv, 2 l voda, 4 kašike soli, 2 kašike šećera, 1/2 kesice vinobrana, 1/2 kesice konzervansa, ostalo, 1 kg feferoni, ljuta papričica. Priprema ljute papricice: dobro oprati. Ukoliko imaju dugačke drške, malo ih odseći. U dublju posudu usuti vodu, dodati so, šećer, vinobran, konzervans i izmešati. Ostaviti da odstoji, dok se svi sastojci ne rastvore u vodi. Povremeno promešati. Papričice složiti u dobro oprane tegle, tako da budu što više suzbijene jedna uz drugu. Preliti ih pripremljenijom smesom. Tegle dobro zatvoriti poklopcem i odložiti u ostavu. Od ove količine dobila sam 5 tegli. Sve zavisi od veličine tegli, kao i papričica. Kod mene je bilo i manjih, a i malo većih papričica. Bitno je da su ljute. Moji ukućani ih obožavaju. Prijetno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.